Tunel kroz Biokovo bila je vjekovna težnja stanovnika za Biokovlja. Kako da ugledaju more, a opet da ne putuju dugo. Putovalo se preko Biokova sa onu stranu planine u potrazi za radom i zaradom, odlazilo na zavjet Gospi u Vepric, u novije doba osobnim vozilima ili autobusima 40 kilometara preko Prijevoja, Dupci, dolazilo se moru. Sada se vremena mijenjaju. Baš će izgradnjom ovoga tunela put se skratiti na samo nekoliko kilometara i eto ti mora. Eto Boške Vode, Brela i Makarske. Posjetili smo gradilište tunela na blagdan Svih svetih. Rad u tunelu bio je zaustavljen jer su radnici dobili slobodne dane, ali se uvijek nađe susretljivih ljudi za razgovor o tunelu. Kako je nastala ideja o njegovoj gradnji i što će on značiti za ovaj kraj, govore naši zagorski i rastovački sugovornici. Ovaj tunel će znači dosta za razvoj samoga turizma i s jedne i s druge strane. Tu je opet, nema kilometar puta do autoputa i samo radi ulaza i izlaza radi turista i dole Baška Voda, Makarska, Tučep, Podgora. I to će se komunicirati i s jedne i s druge strane. Ovaj tunel je stoljetni san cijelog Rasulca, Zagvozda i cijele Imotske krajine i dobar dio Bosne. S ovim tunelom mi ovaj kraj Zabijekova dobivamo puno. U smislu prometnom, kulturnom i ulaganjima u ovaj kraj Zabijekova. Ovaj je kraj prepoznao, smo u sreću imali da je taj kraj prepoznao gospodin Sanader i pod njegovom direktivom, pod njegovom nalogu je taj tunel i počeo i pod HDZ-om. Vjerojatno da nije bilo gospodina Sanadera i HDZ-a, općenito u ovom Zabijekovlju, nikada ovaj tunel ne bi zaživio. Sva sreća je da smo ga prepoznali mi Sanadera i Sanader nas i da prolazimo kroz ovu Biokovo. A za Makarski kraj, naše primorje, zaobalje, također je dobar, jer cijelo Makarsko primorje ima, to je najkraći put za izlazak na autoput. Znači, to je obostrano interesan objekat koji je značajno za cijelu ovu krajinu. Ovo je pokojni Jure Dedić, zvani Goreta, ovo je njegovo selo tu i ovo je bila njegova inicijativa da se probije ovaj tunel i on je kupio potpise, čak i tu po centru, ne samo za Gvozda, do Imotskoga, skroz gore, skoro do Gruda, Posušja. Bilo bi najlogičnije da bude, zva se baš potom Juri Goreti, da bude to njegov tunel. A mi ćemo vas ovu baš bandu, mi ćemo vas za Goretin tunel, Jure Dedića Goreti tunel, a dole oni neka njega nazivaju kako god hoće. Zvao se tunel ovako ili onako, njegov značaj prelazi naše trenutno znanje. Kada jednom bude otvoren, a kroz njega pođu vozila prema moru i obratno, život će teći kao da je tunel stotinama godina otvoren, a Biokova, koja je do sada bila prepreka zbližavanja stanovnika sa ove dvije strane planine, ostati će prošlost. Jedan novi zagorsko-primorski život će se dogoditi.